hunda dhaggeeffattamee tanana dhaggeeffadhu dhageettee har'a waan uumame addunyaa tanarratti duraanniin booha ture har'a garuu hin boohu ijji kiyya gogee jira onneen kiyya madaahee jira dhagaas ta'eera hin boohu maaliif hin boonne beeytaa hin boohu diinan na laala waan ta'ee dhageettee addunyaa fi Falastiiniin addaan muran jedhan intarneeta Falastiiniif addunyaa wal qunnamsiisu san fanaddaasanii isiif addunyaa addaan muranii jedhanii maal jetta intarneeta takka bichatti hafe jedhan kan qaroomina dura ture kan qaroomina boodallee hafu ka ilmi namaa harka itti naqachuu hin dandeenye ka yeroo takkallee biivii hin taane intarneetni sun kan beeytaa du'aa ummata muslimaatii fi hidhaa isaanii fi rabbi jidduu jiru san cufuu hin dandeenye san qofatu isaanii hafe ati ammallee tiktooka gubbarraa akkana godhadhu wayi nama taate maal wayi muslima taate atiin maaltu si gahe akka fedhanaa ta'anii isaan si biran gahin malee indogongoriin boru mana kee anko akka awanni kun indogongoriin kaleen achiin haraa asii rabbiin har'a isaan du'aayii teenatti haajamsiise kun boru isaanin nu haajamsiisuun isaa shakkii hin qabu yaa ummata islaamaa du'aayii jabaadhaa waan kana immoo amaanaa isinirra kaadha tokkoon keessan seenaa hordofaan amantii kamuu muslima namni taate hin ta'in namni ilma namaa taate TV EBS unsubscribe goda maaliif naan jettanii gurshaa barate corruptionii ifa bahaa ta'e argine akkamitti ummata Israa'el maddii haa dhaabannuu jenne nuti ummata Israa'el irraa jibbaan qabu ummatni Israa'el ummata muslimaatu achi jira garuu waan lola kanarratti ummata Israa'el maddii namni dhaabatu qaama shayxaanaa malee namni ilma namaa ta'e isaan maddiin dhaabatu isaan maddiillee haa dhaabannu hin jedhu Itoophiyaan yeroo hundaa namoota miidhame cinaa dhaabatti malee namoota humna qabu cinaa miti kan dhaabbattu namni osoo daa'imman akkasitti cafaccafamu fooqiin irra garagalee argu namni osoo haadhota akkasitti cafacafamtu argu namni osoo hospitaala akkasitti fanadda'u argu niitoorkii akkana fanadda'u argu international rule and regulation yeroo lolaa dhoorkame hunda isaanii fayyadaman argu isaan cinaa dhaabbadhaa jechuun tun maali Mumichi kenna ministeera Abiy Ahmed rabbi isa haa kabaju maaliif jettanaan jara ni calisi hin deeggarre hin qeeqne ni calisi isiin afaan qabachuu dadhabe EBS TV'n hin deeggarin hin qeeqin yoo calise maal qaba beekaa hedduutu calise bakka kanatti nu daggafaa yookiin dammoo cinaa dhaabadhaa miti akkamitti nama genocidaansi cinaa dhaabadhaa jedhan akkamitti terroristii cinaa dhaabadhaa jedhan ummata Itoophiyaa yoomillee bakka hin bu'u waan biraa yoo naa gochuu dadhabde silkii keetiin seenii unsubscribe godha TV EBS unsubscribe godha hanga inni ol bahee dhiifaman gaafatinitti ummata Itoophiyaa haaluma kamiinillee ummanni Itoophiyaa haaluma kamiin seenaa kam keessattillee genocide cinaa hin dhaabbatus waan kana seenaan addunyaa ni barreessa har'a isaa wal lolan lolli kunini tara genocidein har'a dalagamu jiru takka addunyaa keessatti hin dalagamne dhaloonni kenna nu duuba dhufu genocide cinaa dhaabbatti Itoophiyaan jedhee maqaan biyya kiyya akka baduun fedhan namni Itoophiyaa taate hundi isaa namni tiktokera taate hundi isaa viidiyoo kana irratti illee dalagaa share godha diyuutu godha EBS TV duraan si jaalladha ture si hordofes ummata Itoophiyaa bakka buute jettee amma garuu unsubscribe you are dirty you are terrorist you are genocide amma garuu si jibbeera namummaa hin qabdu waan ta'eef hangaati dhiifaman gaafatinitti Itoophiyaa bakka bu'uu hin dandeettu warra shayxaana gabbaru sayyoo taate malee shayxaanizmii yoo taate malee namni dhiiga namaa dhugamu cinaa haa dhaabbanu jedhu shayxaanizmiidha osoo lolli kun lola waraana dirree taatee dirree irratti isaan akkana wal godhanii nu hundumtuu nama hunda jala harka fudhana ture Hamaasi wal loluu diddee xoorannata ifaan ifatti wali banuu didanii daa'imman irra warra dalagan cinaa dhaabbadhaa you are a terrorist ummata Gaza ummata Filistiin addunyaan guutuun warri humna qabna jedhu ardii tana gubbaa ibidda samaawaata gubbaa itti roobsee nyaata dhoorkatee internet irraa cufee bilbila irraa hidhee ummata miliyoona lamaa ol mana hidhaa guddicha addunyaa kanaa jedhamuun hin danda'ama waan har'a Gazaan keessa jirtu magaalaa guutuu hidhame dur nama muraasa mana tokko keessa hidhama amma magaalaa guutuu hiite duniyaan har'a namu humna harkaa qaba empire Amerikaa har'a zulmiin guddicha addunyaa kana gubbaa gattaa'e kawaan hunda duubaan qulfii itti naqee asii achi oofu haga gaafa rabbii dhaabbata guddicha empire guddicha kana kuffisee dhala ilma namaa hafuura baafachiisutti
نمو كالتي جرون هم نقبون دعائي قبون ربي برا هجي غاري قبون الكنك ايه ويتليلي صلاتو صدقتي نيتي أمة فلسطين أكربي تمسو أمة فلسطين برا كربي الأبتو أمة فلسطين جتشون نهي أنا سهي دمي دمى لفاتي متي دمي دمى لفيتي متي دمي دمى أكيداتي أكيدان لفي أولي لفا أولي أكيداف جتشا لفين تشابون أكيدان لفي أول جتشونا أكيدا جتشا نبي محمد مكة اتدالا تنقدي سنيبهون أكيدان بيا أولي جتشونا لفا في لفي أولي أكيدان دمي دمى أكيداتي مسجد صديق ابن قرقودة الدنيا كان رجلو لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كرسول ربي جدا فئتين مني نيتي إمنا مسجد الصديق أفت نيتي كأودا لأجل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم مسجد تسن سدان كيسا كهر ورابس الدنيا اتي والوامي جلديس الدنيا اتي والفيري كون الكلتيدان كون كلتيدان قبينيا قبون كون اتجلسي كون اتجالتي كون اتفئتي كون هنغرغاري مرتو اتولقتا يا مالچو مرتو راغا فتما نمني اوسو harka waa gochuu danda'u har'a du'aayi godhu du'aayin isaan qeebalamu namni har'a harka waa gochuu danda'u so gochuu danda'u du'aayi qofa godhuun osoo danda'u du'aayin isaan qeebalamu mardudun alayhi walii galatti namuu kallattii jirtaniin of eeggannoodhaan karaa sooshaal miidiyaa zulmii ummata yahuudaa har'a islaamarra jiru ummata aqsarra jiru ummata falastiinirra jiru of eeggannoodhaan karaa sooshaal miidiyaatiin uwwisa keessan kamuu balballoomsa facaasa walii raabsa dhimmi kun dhimma ajandaa akka amma feesbuukarra dhufee baddu sanii miti ajandaa miti kun amaanaadha ejjannoodha kutannoodha ajandaa firees guyyaa 3-4 hafarsitee biraa galtuu miti dhimmi gazzaa dhimmi aqsaa amaanaa ambiyoonni rabbii nutti dhiisanii deeman amaanaa nabiyallaahi aadami amaanaa nabi ibraahim amaanaa nabiyallaahi yaaquubi amaanaa nabi muhammad maalummaan kaleessa waan dhalateef duniyaa tana gubbaa jiruuf waan du'uuf qabu duniyaa tana gubbaa jiraateefi kanaaf rabbiin du'a osoo jirru dhumne kana osoo biliyeenni 2 miliyoonaa mi bara biliyeenni 2 addunyaarra jiru ummanni miliyoona 2 qofti osoo dawlaan islaamaa 21 marsitee jirtu biyya san taarikaaf olkaa guyyaa tokko haa dubbatu gaafa lafeen teene tun lafa seente biliyeenni 2 tuqaa 2 addunyaarra jiru miliyoona 2 bishaan haayilaandii bishaan namni gadi dhugu fiduu dadhabee taarikaaf olkaa akka nuti muslimtoota ummata oromooti ummata amaaraatti ta'e akka ummata tigraayi ta'e muslimtoonni Itoophiyaa keessa jiru kamuu waan biraallee gochuu fi dhabu du'aa'ii gochuun amaanaadha akka waan yeroo amma gazzaan akkana gubattu yeroo waa nyaannu an akka kiyyatti yeroo waa nyaadhu akka waan ijoollee gazzaa keessa nyaata dhabde san gantummaa isaanii irra jiru na fakkaata akka waan foon isaanii nyaadhu yeroo gachiisee firaasharra ciisu ijoollee awwaararra ciiftu biyyee keessa ciiftu dhiiga keessa ciiftu san argu akka waan ijoollee sanirra dhiiga ijoollee sanii akkasitti taphataa jiru wayii na fakkaata nama hunda akkanatti hin quuqu wal dhaba haga maalummaan isaa gatiin isaa galeetiif namni waan dhabe waan gatiin isaa galeef yoo dhabe namni ittiin quuqama namni dhimmi jireenya isaa dhimmi kubbaa dhimmi ajandaa feesbuukaa dhimmi jiruu duniyaa gatee biraa deemuu qofti isa dhamaase dhimma kana achi ilaalu irraa si gaafata rabbi si argaa jira aqsaa irraa gaafatamnan hundi keenya qiyaamaa waan biraallee gochuu dadhabu namni du'aa'ii gochuun irra laafaa waan namni hundi danda'uuti du'aa'iin ofii irra humna guddaadha garuu irra laafaa waan namni hundi gochuu danda'uuti jecha fayyadamullee akka itti haasa'ullee waan dhabeef yeroo aaranii yeroo gubatanii keessi namaa kun wal gubi afaan namaa kanatti wal xaxaa
تطمع جرو كان غفلا كيس جرو كان كيس ربنا حباس سنين ججا امنت ካላችሁ 50 ሚሊዮን ብር ነው አይደል የተባለው ለምን አልነጃሺ ትግራይ ላይ መስጊዱ ሲፈርስ በቦምብ ሲፈነዳ ለምን ለሱ እናወጣጥሉ እሱን ተውት ኦሮሚያ ክልል ላይ 35 መስጊድ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማ እንዴት ቆያችሁ የቪዲዮ ሊራዝም ስለሚችል እስከ መጨረሻው ለማዳመጥ ሞክሩ መግቢያ ላይ እንደታዘባችሁት በዚህ በሰውዬ ላይ በጣም ብዙ ልጆች ቪዲዮ ሰርተውበታል እንግዲህ የሰውዬ በየትኛውም ነገር ላይ ምንም አይነት ግንዛቤ ስለሌለው እዛም ሲያቦካ ነው የምታውቁት እንጂ ግንዛቤ ዕውቀት እንዳለው ሰው አንድ ነገር መርጦ የሶሻል ሚዲያ ኮንቴንት የለውም ግንዛቤ ያላቸው ዕውቀት ያላቸው ሰዎች አንድ ነገር ይመርጡና ያንን የሶሻል ሚዲያ ኮንቴንት አድርገው ይዘው ማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ዕውቀቶችን ግንዛቤዎችን ያቀርባል ነገር ግን ይሄ ምንም ነገር ስለሌለው እዚህም የሚያቦካ የሚሳደብ ሰውዬ ነው እንደሰማችሁት ሳውዲ ላይ አንዲት እህታችን በግድያ ወንጀል ተከሳ ታስራ ከቆየች በኋላ የሟች ቤተሰቦች ከምትገደል ካሳ ትክፈለን ብለዋል 60 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ወይም 2 ሚሊዮን ሪያል ማለት ነው ኦኬ አይሆንም የገደለ ይገደል ይያለ ነው አንተ የሟች ቤተሰብ ካሳ ትክፈለን ይያሉ ትገደል የምትለው አንተ ማን ነህ ቤተሰቡ የሟች ቤተሰብ አንተን እኮ ከነመፈጠር ሃያቁም እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከቻለ 60 ሚሊዮን ብር ከፍሎ ያስለቅቃታል አንተ ከህግ በላይ ነህ እንዴ በእስልምና የገደለ እንዲገደል የሚል የሸሪዓ ህግ ቢኖርም የግድያ ሁኔታ ይጣናል እኮ ዝም ብሎ የገደለ ብቻ አይደለም እኮ የሚገደለው የገደለ የማይገደልበት አለ የሟች ቤተሰቦች ናቸው የሚወስኑት ወይ ካሳ ይከፈልኝ ወይ ይገደል ብለው የሚወስኑት ማለት ነው ስለዚህ የሟች ቤተሰቦች ብር ነው የምንፈልገው አሉ አንተ ተገደል የምትለው የትኛው ህግ ነህ አንተ ሲጀመር ደግሞ አንተና መሰሎች እስልምና ግደሉ ይላል እያልክ ለዘመናት እየወጣ ስትቀራሽብን አልነበረም እንዴ እንደውም ያቺ የኦርቶዶክሷ ልጅ ተሳድባ ነብያችሁን ስለሰደበች እንድትገደል ከሳችኋል አልከው አንተ መመሯነ አንተና መስሎች በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምራ ቄስ መነኩሴ ዳቆን ትልቅ ትንሽ ሳይቀር በእስልምና ላይ ስትቀጥፉ ስትዋሹ እስልምናን ስም ስታጠፉ ነበርኩ ይሄ ሆነበት ምክንያት ምንድነው ክርስትናን የበላይ ለማስባል የኦርቶዶክስ ምእመናን ደስ ለማሰኘት የኦርቶዶክስ ምእመናን እስልምና በተደጋጋሚ ሲሰደብለት ሲታማለት ሲያንቋሽሹለት ስለለመደ እስልምና ሲሰደብለት መንግስተ ሰማያትን የወረሰ የሚመስለው ምእመናን ነው መነኩሴ ሳይቀር ገዳም ውስጥ ሳይቀር ነብያችን የምትሳደቡ እስልምና ላይ የምትቀጥፉ ናችሁ ጨዋጨዋ የኛ ሃይማኖት ሰላምን ይሰብካል የገደለ ለብን የገደለ ይገደል ያስተላቃቀሱ አልነበረም እንዴ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ካህንን ቄስን ያልታዘዘ ኢቭን ይገደላል ከሃይማኖት ይወጣ ይገደላል የገደለ ይገደላል አምላክን የተሳደበ ይገደላል እናትና አባቱን የተሳደበ ይገደላል ነገር ግን እናንተ በህግና በስርዓት የምትኖሩ አይደላችሁም እናንተ ኦሪትና ምንድነው ወንጌል እናምንበታለን የምትሉ አህዛቦች ናችሁ በህግና በስርዓት የማትኖሩ እኛ በህግና በስርዓት የምንኖር ነን የነብያትን አስተምሮ በቅደም ተከተል የተቀበልን በተዋረድ የተቀበልን በህግና በስርዓት በሸሪዓ የምንኖር ነን የተጻፈልንን የምንተገብር ነን የተጻፈው ደግሞ እያንዳንዱ ነገር ይጠናል ስለ ነጃሺ መስጊድ አንስታል የነጃሺ መስጊድ በነገራችን ላይ ካልተሳሳትኩኝ የቱርክ መንግስት ነው የነጃሺ መስጊድ ግንባታ ኃላፊነቱን የሚወስደው በነጃሺ መስጊድ ግንባታ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት አያገባውም ኢቭን የትግራይ ክልል መንግስት በየት ወደቀው ላይ ጠይቅም በነገራችን ላይ የትግራይ ክልል መንግስት ስለ ነጃሲ እንኳን ሊጨነቅ አይደለም አክሱ ላይ መስጊድ አላስተራም ከማለትም ባሻገር ለአክሱም ቅርብ የሆኑ አካባቢዎች ላይ አዛን የከለከለ መንግስት ነው በትግራይና በመንግስት ዙሪያ የተነሳውን ጦርነት ደግሞ እናንተ ኢትዮጵያ ተሸንፍ እያላችሁ ስትጸልዩ ስትዘፍኑ ስትጨፍሩ አልነበረም እንዴ ሲቀጥልም ደግሞ የትግራይውና የዚህ የኢትዮጵያው ይዋጣልን ብለው ጀመሩ ከተዋጣላችሁ በኋላ ታርቀዋል ምኑን ነው ወደ ኋላ ተመለሰ የነጃሺ መስጊድ የምትለው ኦሮሚያ ክልል ላይ 30 መስጊድ ፈርሷል ለምትለው አይደለም የገንዘብ የህይወት ዋጋ ከፈልንኩ ወራሪ ተብለን ኦሮሚያ ክልል ላይ ኢትዮጵያውያን ሆነን ወራሪ ናችሁ ተብለን ቁርአናችን ተንቆ እምነታችን ተንቆ ኢትዮጵያነታችን ተንቆ ነብስ የህይወት ዋጋ የወጣቶች የታዳጊዎችን ዋጋ ህይወት ከፈልንኩ ከዚህ በላይ ምን ነው በቃ ቡጭርቅርቅርቅ ያለ ሐሳብ ነው ያነሳው አማራ ክልል እየተራቡ ነው ራሳችሁ ናችሁ ጦርነት ብላችሁ ያነሳችሁ እናቶችን እያስራባችሁ ያላችሁት ራሳችሁ ናችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ ትግራይ ክልል ያሉ እናቶችን ያስገደላችሁት ስለዚህ ራስን ጥፋት እዚህ አምጥታ አትዝረክረክ ኦሮሚያ ክልል ችግር አለ እናቶችን ወርዱ
ነገሌ ቦረና የተነሳው ድርቅ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተረባርቧል። አልহামዱሊላህ ኦሮሚያ ክልል ጥጋብ ነው። ችግርን ደግሞ አትጥራብን። በጣም ያሳቀኝ ደግሞ ይሄንን ያነሳውን ቦጭራቃ ሐሳቡን ትክክል ነው እንዲባልለት ኢትዮጵያ ያለው ሙስሊም ወገኔ ለኔ ወንድሜ ነው፣ ግሪክ ካለ ኦርቶዶክስ እያለ ነው። እንደ ሀገርና እንደ ወንድማዊነት ስናስብ እኛ በየትኛው ዓለም ያለው ሙስሊም ወንድማችን ነው። እንደ ሀገር ስናስብ ደግሞ በአንድ ሀገር በአንድ ሉዓላዊነት ያለ ማህበረሰብ በሃይማኖትና በብሔር እንደምንለያይ እስልምናችንም ነብያችንም አስተምረውናል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአንድ ሉዓላዊት ሀገር አንዲት ሉዓላዊት ሀገር አቋቁሞ በዛች በሉዓላዊነት ሀገር የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች ተከባብሮና ተቻችለው እንዲኖሩ የተለያየ ሃይማኖቶች ተከባብሮና ተቻችለው እንዲኖሩ አድርገዋል። ሉዓላዊ ሀገር መስርተዋል። ይሄንን አስተምረውናል። አልহামዱሊላህ። ስለዚህ በአንድ ሀገር የተለያየ ሃይማኖትና የተለያየ ብሔር እንደሚኖር ያንን አክብረን እነዛን አክብረናቸው መብታቸውን ሳንነካ መብታቸውንም አክብረን እንድንኖር እስልምና ያስገድደናል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሀገርን መስርተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገርን አልመሰረተም። የትኛው ወጣት ነው የትኛው ሰው ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ሀገርን የመመስረት አርያ የሚሆነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ለማንም አርያ አይሆንም። ለማንኛውም አርያ የሚሆነው የትኛውን ሀገር ነው የመሰረተው? ህፃናትን፣ ሴትን፣ ብሔር ብሔረሰቦችን ሃይማኖትን በጋራ አድርጎ አስጠልሎ የሚኖር ሀገር መስርቷል። ኢየሱስ አልመሰረተም። ሮማውያኖች ቀኝ ግስ ይገዙት የነበረ ለሮማውያን ጣዖት አምላኪዎች ግብር ሲከፍል የነበረ ሰው ነው። የገደለ ገደል ይላል እስልምና ላላችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ህግ እኮ አላስተጋበረም እኮ። ነብያችን እኮ በህግና በስርዓት ሉዓላዊ ሀገር መስርተው የመሩ ናቸው። አንድ ሀገር ደግሞ ህግና ስርዓት አለው። በዛ በሀገር ውስጥ ደግሞ በህግና በስርዓት አልፏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገር አልመሰረተም። ሀገር መስርቶ በዛች ሀገር ውስጥ ህግና ስርዓትን አላሳፈነም። በህዝብ ውስጥ ህግና ስርዓትን አላሳለፈም። ህግና ስርዓትን ያልመሰረተ ህግና ስርዓትን በህዝብ ላይ ያላሰፈነ ሀገርን ያልመሰረተ ሀገርን ያልመራ ብሔር ሃይማኖት ህፃናት ጅሃ ጥቁር ነጭ ተከባብሮ የማይኖርበት ሀገር ያልመሰረተን ሰው ማምጣታችሁ ከነብያችን ጋር የምታወዳድሩት? ነብያችን ጥቁርና ነጭ ተከባብሮ ሁሌም ሰው ነኝ አንተም ሰው ነኝ ሰው ነህ ተባብለው እንዲኖሩ ብሔር ብሔረሰብ እንዲከባበር ሃይማኖት ተቻችሎ እንዲኖር ሰው በሰውነቱ ተከባብሮ በአንድ ሀገር የነገደውም ነግዶ የሰራውም ሰርቶ ክፋትና ተንኮልን ሳይሸርብ ሰው በሰውነቱ ተከባብሮ እንዲኖር የሚችልበት ሉዓላዊ ሀገር የመሰረቱ ናቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ እየመጣችሁ አትንቦጫረቁ።